ibintu bikomeje gukomera. Birasa naho noneho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiyemeje gutera u Rwanda mu buryo bweruye. Ni nyuma yaho hakomeje gucicikana amakuru y'indege ya gisirikare y'ingabo za Kongo FARDC yongeye kuvogera ubutaka bw'u Rwanda igahita ihanurwa byihuse n'abamudahushwa bo mu ngabo z'u Rwanda. Ku rundi ruhande, ubuyobozi bw'umutwe wa M23 bwashyize hanze itangazo buvuga ko ibintu biri kurushaho kuzamba kuko ubufatanye bwa FARDC n'imitwe bakorana bakomeje kwica abatutsi ubutitsa. Ni mu gihe hagaragaye amashusho ashimangira ko abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bakorana mu buryo bweruye n'umutwe w'iterabwoba wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 FDLR. Aya ni amakuru tugiye kuba tugaruko gatanu kuri gatanu. Muri aya makuru ndaza kukubwira ko umutwe wa M23 wongeye gufata byeruye umujyi wa Kichanga wose. Ubu kaburi mu maboko y'umutwe wa M23. Niba wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa ni ugukora subscribe ndetse no gukanda kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ama updates tuba twabateguriye gatanu kuri gatanu. Reka n'abatindiye dutangirane n'iyi nkuru. Inkuru ikomeje gucicikana nuko indege ya gisirikare y'ingabo za Kongo FARDC yongeye kuvogera ubutaka bw'u Rwanda ihita ihanurwa byihuse. Kuri uyu munsi ku itariki 24 biravugwa ko indege ya gisirikare y'ingabo za Kongo FARDC yinjiye ku butaka bw'u Rwanda ku gice kirebana n'ikiyaga cya Kivu igahita ihanurwa. Isoko y'amakuru ya Rwanda Tribune iri mu mujyi wa Rubavu ivuga ko iyo ndege ikimara guterwa ibisasu yagiye iri gushya yerekeza ku kibuga cy'indege cya Goma. Si ubwa mbere indege yo muri iki gihugu cya Kongo ivogereye ikirere cy'u Rwanda kuko iyi yari inshuro ya gatatu iyi ndege y'intambara yaguzwe mu gihugu cy'Uburusiya ivogera ikirere cy'u Rwanda. Ubuyobozi bw'umutwe wa M23 bwashyize hanze itangazo buvuga ko ibintu biri kurushaho kuzamba kuko ubufatanye bwa FARDC n'imitwe bakorana bakomeje kwica abatutsi ubutitsa. Ibi byatangajwe mu itangazo ryashyizwe hanze n'umutwe wa M23 aho ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka. Iri tangazo ritangira M23 igaragaza ko guverinoma ya Kongo ikomeje gukora ibikorwa bituma uyu mutwe utabasha kubahiriza imyanzuro yafatiwe mu nama zirimo iza Rwanda, kuko mu gihe uyu mutwe uba witegura kuva mu bice wafashe, FARDC ifatanyije n'imitwe irimo FDLR bahita bagaba ibitero kuri uyu mutwe. Mu gihe uyu mutwe wa M23 wavuze ko igihe cyose uzagabwaho ibitero uzitabara kandi ugahangana n'abazaba bawuteye bose. Ikindi ngo nuko iyi mitwe ifatanyije na FARDC bakomeje kwica abatutsi muri teritwari ya Masisi na Rucuro. Uyu mutwe kandi uvuga ko abacanshuro b'Abarusiya bari muri Kongo bakomeje kugaragara ku ruhembe mu rugamba, mu gihe Kongo yabeshya amahanga ko baje guha imyitozo igisirikare cyayo. M23 ivuga ko ikurikije ibi byose babona ko ubutegetsi bwa Kongo butifuza inzira z'amahoro mu gushaka umuti w'ibibazo by'amakimbirane biri mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo ko bwifuza intambara ndetse no kurimbura umutwe wa M23. M23 kandi yaboneyeho kongera kwibutsa ko uyu mutwe utazihanganira kugabwaho ibitero kuko igihe cyose hari abazayitera izitabara kandi ikanarinda abaturage bari mu bice igenzura. Ikindi uyu mutwe wanenze bikomeye MONUSCO nk'ingabo ziri mu butumwa bwa Loni zikomeje gutanga ubufasha muri uru rugamba nyamara rurimo umutwe w'iterabwoba wa FDLR. M23 ivuga ko MONUSCO iha ubufasha FARDC bw'indege za drone mu kugaba ibitero ku mutwe wa M23 no gukurikirana uyu mutwe. Hongeye kugaragara amashusho ashimangira ko abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bakorana mu buryo bweruye na FDLR aho bagaragaye aho bakambitse mu nzu z'amashara. N'amashusho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza aba basirikare bari kumwe n'abarwanyi ba FDLR ndetse n'abamayimayi. Muri aya mashusho humvikana umwe avuga ko bagomba kurwanya M23 mpaka no mu Rwanda. FDLR yakunze kwemera ko ifatanyije na FARDC ndetse ko izarwanirira Kongo kugeza ku munota wa nyuma, mu gihe guverinoma ya Kongo Kinshasa yo yakunze guhakana gukorana na FDLR. Abashakashatsi barimo umunyarwanda w'umunyamategeko Gatete
Nyiringabo Ruhumuriza bagiye mu gace ka Kishishe gukora ubushakashatsi ku bwicanyi bwari bwageretswe ku mutwe wa M23. Yavuze ko yiboneye uburyo FDLR rimeze muri Kongo akagira impungenge. Uyu munyamategeko yavuze ko FDLR ihabwa intwaro ikaba ari nayo ijya ku rugamba mu gihe abasirikare ba FARDC baba biyicariye. Ku rundi ruhande, intambara ikomeje gukomera hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC cyifatanyije na FDLR na Mai Mai. Inyeshyamba za M23 zimaze kwigarurira umujyi wa Kichanga nyuma y'imirwano ikaze yazihanganishije na FARDC hamwe n'abambari babo. Umunyamakuru wacu uri Goma yemeje ko muri aya masaha umujyi wa Kichanga ugenzurwa n'umutwe wa M23 nyuma y'imirwano yatangiye mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri. Amakuru aturuka Kirorirwe avuga ko muri iyi mirwano ingabo za leta FARDC zifatanyije n'inyeshyamba za FDLR ndetse n'abacancuro b'Abarusiya bagerageje kurinda umujyi wa Kichanga, ariko bikarangira baneshejwe n'inyeshyamba za M23. Kuva umutwe wa M23 wafata icyemezo cyo kuva muri Kibumba na Rumangabo mu rwego rwo kubahiriza imyanzuro y'u Rwanda, abanyekongo bo mu bwoko bw'Abatutsi bakomeje gukorerwa ibikorwa by'ubwicanyi n'iyicarubozo ku karubanda. Mu mpera z'icyumweru gishize hasohotse amashusho y'umunyekongo wo mu bwoko bw'Abatutsi yambitswe ubusa, hari undi muntu umusotamyeho uri kumuruma igitsina cye. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu muri Kivu ya Ruguru wanenze iki gikorwa ndetse ushyira hanze aya mashusho kuri Twitter. Wakomeje kuvuga ko Abatutsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kunyura mu kaga gakomeye kandi ko ari abo gutabarwa. Mu butumwa uyu muryango washyize ku rubuga rwa Twitter bugira buti urwango, kurya abantu, ivanguramoko n'icengezamatwara riri kubibwa muri iki gihugu cya Kongo, rishobora gutuma habaho jenoside. Nyuma yaho gato mu gace ka Nyakirago muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, umudogiteri witwa Merisi witeguraga kurushinga yishwe na FARDC azira ko ari uwo mu bwoko bw'Abatutsi. Abandi babiri bari kumwe nawe barakomereka ku buryo bukabije. Ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye benshi bagaragaje agahinda batewe n'urupfu rw'uyu mudogiteri witwa Merisi. Mu ntangiriro z'icyumweru cyakurikiyeho, uwitwa Sibomana n'umuvandimwe we Muhire batwitswe bumva, maze imirambo yabo ijyanwa imbere y'abana bakiri bato kugira ngo bayishungere. General Sultani Makenga, umugaba mukuru wa M23, yahise asohora ubutumwa bugira buti Sibomana, Heshimana, Jean Louis na murumuna we Muhire Mugaruka Biemfa batwitswe ari bazimwa n'imitwe ya Kisekedi muri Nyiragongo kuko ari Abatutsi. General Sultani Makenga yongeyeho ko ubugome bukorerwa abanyekongo bavuga Ikinyarwanda by'umwihariko abo mu bwoko bw'Abatutsi bukomeje gufata indi ntera, aho benshi bakomeje kwicwa urwagashinyaguro. Ibi byatumye abantu benshi bavuga ko umutwe wa M23 ushobora kwisubiraho ugakomeza intambara. Mu mpamvu zikomeye zatumye umutwe wa M23 ufata intwaro harimo no kurwanya akarengane gakorerwa abanyekongo bo mu bwoko bw'Abatutsi muri Kongo. M23 kandi iherutse kubwira amahanga ko guverinoma ya Kongo ifatanyije n'imitwe irimo FDLR na Mai Mai bakomeje gukorera jenoside abanyekongo bo mu bwoko bw'Abatutsi kandi ko amahanga akomeje kurebera. Abasesenguzi mu bya politike bavuga ko mu gihe ibikorwa by'urugomo biri kwibasira Abatutsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bidahagaze, umutwe wa M23 ushobora kwisubiraho ukaba wakongera kwisubiza Kibumba na Rumangabo ndetse ukanagura intambara ishobora gukwira muri Kivu y'Amajyaruguru yose. Impamvu igaragazwa n'aba basesenguzi nuko mu byo M23 irwanira ku isonga hariho kurengera abanyekongo bavuga Ikinyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi bakunze gukandamizwa, guhezwa no gukorerwa ubwicanyi muri Kongo. Iyi ni imwe mu ntego za M23 kandi uyu mutwe ukaba wemeza ko udateze gushyira intwaro hasi mu gihe icyo kibazo kitarashakirwa umuti urambye.
ngayo nguko rero aya ni amakuru akomeje guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kubera intambara idasanzwe iri guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa ni ugukora subscribe ndetse no gukanda kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye